Ka jingbam sir ya ka baywai bat ka jingle jubor ban pinya ya ka hotel Gateway ha police bazar da usri abyo Chandra Hazarika nong shimwai wat hadin ba ka por siu kalakun kalawan ra jing yu utrai thamai uba Prudence Singh thaba ubadang shuthit na ka kong rosa dekhar haka no pai ngin riu tarik no pra araja arpusau uba Prudence ringkat kidukhat ka hinyo trap integrated territorial organization Shillong City kilalet syakate ka hotel ban yakran bad manager namar bu utrai uba penyai umdon uba Priden da ka ba pentip da ka basyai ula dawa ba utrai uba penyai di ban mi no bat siu ya ka baywai hapo ka kandai tarik no pra habakran kilat pathai khubor uba Priden ula ong ba hadian ka jing persang ban phone bat pha jing tip ling ba ka notice utai ubar jela usngap man bat tre ban siu ya ka baywai katkum ka agreement balaya soy nakaliang uba Priden ula penpa walada utei unong shimwai umle ai un pinya hino ia katei ka hotel Bahkan ini jika ngapit, dulu ngapit ini jika ngadum baik itu beradab. Ini jika kalau begini kita harus lihat dulu. Try boleh mencua, wajib jika kaiman kalau bahu siu yang baywai, man lau benar. Kalau ada umlah man siu yang baywai, nah lain belai, try uhap ayah kah notis. Hadian belai ke notis, katkum ke ayah kalau bantu puswi. Uni utrai ruan siu yang baywai. Nanti hadian tu puswi ru uni utrai kamu ayah ni baywai. Nanti lalu nyu benar. Jadi ladadap nyu benar ru uni utrai ubure mlada phone ru simene ni phone long le dan bol teh maka jile dan bol jumu te nak tak daw ni utrai udino ni jaka hana amar wong ba tieno ni jaka uni utrai umla ci benong ai mar bali hok ban mi nak ni ka petel mamu ulai kot kat kum ka men mar balai namar bu umla ban siu ya ni ka wai maka akremen ka kan chai ada umla ban siu ya bai wai lai benai hab ai notice pada hadian jong ka ar benai umlah mana maka tiar hab sei baik habra ni tiar aja kali ketang ketang nang dem nak yang dengar kum yang apa ngirap na tulisan halang mati punya ablam jadi khat ban menen ka siru nglai ka notice ru phone ni ndai tang ban phone rum phone jadi kemu ju bu sudah dan bor kile bom senyau bom khinbre wingi khasi na takada nga kum try ngapan gi ta si hamni apo trong ka Shillong City ngi wan hamni apo kani ka hotel bodi ka Majesty Hotel mo kani hani apo police beta Gateway Hotel sorry te kalong ba kawan ka city nakaliang jung itrai jung kani ka jaka jung kani ka building jung kani brok kalong ba ipan cingirap nangi ba kadon kata kalap sapo jung kata ka tenants mo jung ki tenants ye kadon kalap ba ikamse we ka bai wai yeng ni ka bai wai yeng mental nyau banai jen nyau banai te kumtahi ngiru masenyo ya kata ka jingtip ai tingila batha i maru ba inya kat kum ka kendon badi benya jung ki tenant agreement act de nang tapat ila ada ya kita kilenti ila ada ai te khadu khadwai pat iwan menta ka singi hangne ban wan ban yakran be bata begini kitrai nang tapat bu manager jung ni ka hotel khnang ban yo ban khang no ai kata ka hotel handai kat kum ka jing yakran ngi badan ki gas ai hane apo hotel ru te yakir kwa hi ban penthut namar kini gidi bawan jengok kai kimdan jing ade ai bakani ka problem mena bakani ka issue te kumta hi itrai ru ilarai ba in ai jaka bet in ai bet kani ka jaka hadu siningkong kata kalong khandai tarik adu khat ar buje ba utrai ru unyo ban wan ban ikendu bat i ban resolve kani ka problem ka issue jong i nang taru ka ba ar ba ya kani ka hotel khat ar buje seneng kinum yo syu makiru ban penyat ma te ki gas ru kim dei syu ban sim nadu manta ka sngi hi ba ki gas baro khoit nadu khat ar tarik kila dei ban mi no tangkum ta hi na ini iba PS hoi PS thaba ma ini isimwa ini iba PS thaba ya kani ka jakani ka building te kata hi kadon ka rent agreement kadon ka land agreement ada fi page ba kadon ka land agreement ru kadon ka deed agreement ru kadon tenancy agreement ru kadon ma baro khoi ki kot kisla ki biang tang ba kinda page pat ikini ki clause balabu hang ne ula violate lut ki clause bar khoi bodon hapo kani ka tenancy agreement bola ya sign hapdeng jong kani ka company persona infrastructure private limited
bat ini try TS thaba ma bene bat ini kong roza dekar balong iru itrai jong kani ka caka bumuswa barem ingrai jong itrai kalong pe insimti ba hima lada wan ne umwan ru insimti ba yakani ka hotel in penyat hi ba inum a shu ka gateway kat kum ka jing yatu khana jong i ong ban ai ba ha kerteng yeng kerteng sem jong ki khon ki kti amarba ikwa ban pen ilinti so iki samla mdei tang kon kti la jong ru andre yaki samla ru yakani ka kam hoteling business.